yanka se ye ni painti aya na yenti de nyame yase na nipa bia wo ho no mo a aya manyo mapameo ade emu ode e ma pomuden ne sama wo ankasa wo sipisita asankafo a mutwi hyen ya ensem twofoi adwadifo ma ene obi bia da wotena se che bia ene me kanfo ano dia ba ko pene dia ma wo eno ane betamot se meken ya wadwena twa kosi so se betamot de wo momot no dan so sene moto nkae ni nyina wo monte se wo mo di asikira afrafra no a onom kora wonte hwe no wo ya hoden mapa ebuan nkoda abuan panyimfo titiri no obi a oye adwumaden wo hia betamot na de atwa wo hafa nkenenka de weda no aye no eno ana ekoro wo ko supermarket bia ye ton drinks a bisa betamot on sabeka bi kosoto ahudrom ne ko bisa ko tuni do sopu na so ko ne koton ne mfa so wo mu pa betamot de yensem twofui ya giatum ya som se twetwe eno ne yedidi adwuma sebi de medani echi nam de amam yanka Sompa Tofiakwa na de ho no odi atoso so akosia se wiase abrabo kase obedi wani a wankasa no obeti bi ehu papa abrantie kamia ese ohya akwantu na se no ne ho nto no onya hotoda ne wiase abrabo nso no akosia se wo na de opam won san ya obede jawa home egume nkoko nti abrantie na metina se ne awoso wo kohwehwe no ya bompa ise ne nsabeka eno so yese bewie da me so nko ani ni okay awusiafo se bewie ngoma no na edaso no se de akosia ajewa kode boaten ekan ye no me production no mani age ho ngoma no to ade no so a na makoma to bi yam sei kire se awusiafo de kan nyina ne se niema bi a na atia kamu no on se eyesa na ye pese niema atia kamu no ye kai ho ni timi de bobra na nka me ho ya nka se de tibia kan me pe bibia mayima enso ne ni tinye o kai se na no ya wada sa na kai sa o de wo ho ya so se bi she ho akosia se na no ya wada tade a she nye no na she ba ni o nti wo ho ye se me kan yi ma ono asresere ndi mbo se ya na no me kai se bewie se da bia wo kan di se bewie no ono nyame nko anani eni ada we kan kan ngoma na wie no ni ebehuru ni ebesie no awuja fo mami mo akwa ba biom na ebia utie yen ewo marketer misro ebre wei ewo se utie pa akosia wo se ni ebedie ni de ebanu munti da bia asemu emeka mese enkwada bebra ginsamu no bi o ha wofo agya hokọ pa to titiru bema wagya ema agu obayi so wankosomu a obeye den nti osori ahomachiko okoye masom nti na kire se wa wo mane de barenye ono ana etete omo enkra no ana ebo omo bra na no yenua ba bi a meni ni di nkomo ne ba wo emfie nkono 9 years ena omo aka no ba ko 5 ba ko 2 na opiano pa frifie obekwa akoduro efie no na ekobo no nwotwe enume no nwotwe ena mi bisa ne se na enkwada no omoye den akosi awre ho se mo kan ya mewre ho ye ne se opie sa ono aduane ti aduane ni si ho na omo pon school no omo ba panyina wanya 9 years ni mbaabi asafo ada tieni yo onim baabi asafo ada na ofa no obie prono a na waka nkwala no mienu no aka no ho no omo hyedem na watom atwe be se no wotwe no obeba no fi se ompese ne ma no be pie wo fie no adu ho na omo ne obi akodi agro ompese ne ma no so be kwa bonten
enti emra eda ho ne say omo free school bedru ya no ono 9 years no na ekoso gas na aduane na esi ho no waka ne hye oka ne hye wi a wamani nua 5 years ne 2 years ne bi adi na omo wo inside no omo atopnum ada so omo hwe TV ana omo yom homework kopem tamwa maame ne beba be se no nwotwe no ansa na nkwara na bi serious na bibi ekosi a eno ne asem no ndi akosia ye pedie bedie ye peye ma dachi metiase ye kwa wo kobani nyina na ka wo nko a nka wo ha wo ho but asembisa ne say enkwada miensa ne ye save ana aho ena me bisa awofo sisei eti na menim de se de enim dada no ene abrantie a waba hai ye ne no bedi nkomo na hyase enura ono de ose bi ana owo mu no wagyae na sunu ono ana be chirim na ose baabi a otie ye nso a ema sa sunu watimi agyae no eye dwumadi edi ne kwasia da anopa fache show no eno na watie a ama na free sa atibianum na wonim ade kro enti eye bre wo se wotwen na wotie abrantie na no nkomo na ye be wie no no wahunu se ewiase se wo ma woni anko ma ho a wo be pesika no but wo wie a wo di betuaka akosi ameda sipi bema akwaba bacha obeme microphone no na kasa de ma me why ha ma onimunye duma me why aha abusiafo bomodin na bra Facebook no Sompa 93.1 FM na meni abrantie nkomo no wonso ema waso emra ha na enenso mebia homa no awofo ne wo ma ntetie wo fie no sade niema ekọ ene abrantie nsem no ese mebia homa no so na wona ewo etie yen so abam bama na unchipa afri hin Eastern region hona free yeah okay abrabo no sen na hyase o maame no papa na onimo mo sen mo hyase no sen na tie to bo ase na yini nkomo e obe don hwere baako pacho okay pacho abrabo no hyase mra mi wo mi krum Eastern region okay ti mi beto ebusuan eye ohia busuan skani ho okay yeah enti mambetu mi papa ena mi brothers so mo wo Menim so mambetu mu papa ena mi sisters but mi brother ko pe na onu so mi betu ni papa onu so enchena ofrim enti like mi beto ebusuan mu sanu na ye dosu enti mi mama onu onye adwuma bia enti ne insight mi enti mi hwe yen okay enti ewoma ni mi de me pie kwa bonti time bia na mi pe na member enti woma like minim kwan fa so mi sha se bokro no de twen ansa na wadru ho wo se obaye no na efie no sikanim na ohia ofie ho ye ka ohia woni mohia yeah ahokyere wabusuanum na ahokyere wabusuanum nti obaye no na adwuma ben pa na mukrom ho na moye okay metmak krom ho no metmak baby aye wo mefa se ahokyere wo kakra enti adwuma hyeden ho enti ye adwuma ye mefa se ye boys ye no se ye come market ye ko di ye ko pion truck ni balo okay yeah enu bi na ye no ho okay enti wo so obaye wa meto papa enti na unuanum mpanyimfo wo ho ansa na wo ba okay me bra penin dia man miniti na ma metu no ye kromo no no waba kumasia okay me bra ba ko so onu so oti ye kra so na ba ko so e wo akra okay enti me bra me betu no ye dia me dinachi na me sister sisi me tini chen wo kumasia na me sister penin ba ko onu so we free okay ya omo na me betu omo enti o hyase no ubisa wo maame se o papa wen Debbie na ara na wa misa no o se yes so na adwin emma ho but a woman or the call Accra say mu papa nie but a woman na so say sa papa no nye papa e na emili be ye call no ho so a obi na enum tom say enye ne mane ye papa no asan wo ka kire bono no mi enta fo ntimi ni menua ata no okay yeah ono otiase good yeah o say onim ye nye but o see mi mama di eni na twin plan there but enye ya papa no
asema papa no ka kire wo no sa ba na o age ne be sen okay samre na me wo be 15 years 16 okay sa ba ne wanyi nti ayirira o papa o maame de wakọ akọ obi se o papa eno no ana papa no nso aka kire mu bire bi se enye ne mane mo o ka sa asem no bibia mpusu se bisa o maame ho asem kakra okay edru baby me fancy last 2 years na me fancy family no yakọ hia wo yakrum ho na obi abisa se Tofiakwa okay mi papa ni ho e wesusu mi papa ni ho ase ho na mi ma me bu efu se identina obisa ni sa but ne se so ye hu se papa se mi sister ba ko o si wati se ni papa e wo ba ni papa wo ye crash yo but ne ye ni papa ne ye kon ho kama e ye like ye kon ho de ni ko efom but ne nim se mi sister papa no but e chire na ye ti se mi sister ni papa no yeah eti yenhwe na say that wa bete wo ho ase say hu ni papa bi a wo hwe okay eti school sem te say uko school no na me nko aho kire ni ntia na yeah na aho kire but me force to say nko but because of I say you drew baby na empese be ko school be say like na enima de me ni nua ata na enima de okay ti wa uji tum say na uti nim wa e wo school mu okay on say de ntia me bi sa osa na obi wo ho a e bia nya ne nya sika mfa no anko e na obi so kura wo ho a e bia okwa bia ne ho ntade ni de obedi ni sa ne ma no but wa na oju hutum say na ne manye okay enti one ko school no ade ben pa na wo hyase ye no wo krom ho okay de mi hyase ye wo krom like na me de mi ho abo ayahwe microphone waka ha me de mi ho abo enamfofo e wo krom no yeah I thought 2 days kwa na me mafie yeah ntine ni na bo na nam game centers say boys west na ye bobo na ni na ha nti wo ma me say scan fie wo kofie so a come deal sometimes we kofie kwa ya nipa be 6 7 na afide nipa bayele ba ku mienu pe na ewo ho esu nti edru baby na like bidimu ko street e bia obi ton awachi a makon huhuru ni nkuko mama no na mama me bia di ebo odoku no na makoboa no ebo osu na makoko nsu ma obi ti ase me ko nsu no mama me sika kakra okay but ase saska no na ensu me na because of me sandi me hu ko bo adam fofo no game center no ebo itola su chacha na ye boss chacha wo ho okay enti wo maami ofie ewom se ebia na niema mu nyese de wo kan ba se obi ye batan na se ne ba pie na omma afia sabi obi oye batampa bia sabi owo nsono no eye din se obetumi aka che no se me ba pie abonten me ba bema omma afie na akosua metimi ada ama me ho atomi na opia otimi kodi 2 days 3 days wa abonten na wasen abafie oba enkomo ben na wo maame ni udi na offroad wo transfer na oka bibi kirew okay me ba fia sometimes otimi transfer enemy edin ko etumi fu bo os cry out me chimi chede no ohwe me pa but adi chemesan ko if sasa asondin no abe rame ofu mi amfa no ho enti sana ade na be ti afede onu ni nsa no etimi kokoye ho bio if say ye dosu my sister o yesen jani ma wo e wonu so okay ti sana ade na koye enti kwan bia me mefa so me didi a menya sika no de mfa no ho tenese afere dru baby na wagya wo life amount onu fight so de me oni me be bata no but me na me mpene se sana ade na koye because unim say oben no kura de wo hia no wonsa ntumi nka good enti se wonam na wonye ska eye den na game centers ase na okotra bra unim say woye wiemfo ba sika ni fie ahokere wo fie wo maame ni bi obo no ho so obetumi aboa wo eye den na okwa abontin na wunya sika game center ase na de kotena say ko say boys e bia menya sika no misa peska no mo obi aka ho they say me ko bot me ko ye chacha no nam de menya bi ka ho but sika no so kro no ma ko boss ka menya nya so me fa nya hwe di papa bia bo nem di akoto ball me di akoto games na minima dan fofo na ye bo sa
enti ugiri say saa krono a woka say wo hya ase yi ne saa ayi no hwan pa ne kire wo okay met ma ka she me betu abusuanu me na fan say me sister as I have microphone mama sister odi Menim aya na oni me sister ba ko so a omo ye mienu aso mo bubo so kakra okay we say we have fanisika we sis we have fanisika enti me hyase me na me dikan ko first kan wo fie okay ko share me sister and on for the share no yeah before the share no say free ho no na me de epie wa bonti di ofa ye no nipa ofa ni sika ndi hye unua no na ugina ho bi na me gina ho bi o ka no na oho ye wo sen oh na me ho like na me ho nya me hwie enti ase omo akontokwa na mo se okay yesi osofo bi wo yesuro ho mo so mo ko hwehwem and still I mean no mo ko ya ko hwehwem mo but I didn't match me se me na me wi but akochi me sister sofo akohia me no nyina no kwa akope show ono se sika no wogitum se oni wiae watimi anya akokoduro dini nua ma no mienu achi akosofo no ho sofo no timi aka se wo sister na fae but wo so na wogitum se nya wo sister na fae akoja ahun twato so pa wenke ekumu ana sofo so confirm se e wono na afa we are say akosia na hokwa wo na hokwa to Menim say entem to tie kura beba anuanom yi nti e serious o na onim se nya on fae o se chinchina but gidi o manya no wo sofo no munti no wabagi atum se on fae wow enti efiri won na odi pia bonten e wo krom ho ankasa yeah me fan say ase ha mi sheda nim ha but e bia mitimi ko be abrepo na e bia so no na say the wo kan no e kumase abrabo na wo kan ana okay what the example okay mami tio me fan say fans mitimi free akwa bia so for life e bia enti me fan say dru baby me brown me di na chi o su ya ata ebi ene na chese wo mami ntafo ofie pa na Menim enti ase me go wias kan ba mama ni bi obra panyi no yeah na mama no bi nto bisa se me konya ska me ka so ahane hana me konya ska no te dru na onu so ase obeka me ho eh yeah nto onu not me kire me se me nko ha ti ne yekọ no agina ba bi no asoma me na makofa ska na ba na edi kọ na say de wo nua no introduce e de waba emu se de ade ne te no wo nua no introduce say afei de onu timi ne wokọ na wa kire wo say kwa ha no wakofa de aba akwaye panyimboni e wo krom ho ndra mutimi ko wura manfo fi ara ya mitimi ko store mitimi ko market mitimi ko bar market no anasa bar no awokọ no kwa be na utimi fa so sa bre no because now age no menye sure say wo bru 17 na ye den na utimi ekọ hokọ fa de aye nchew okay that ko market wa onu gina ba bi no asoma mi se ye ko anopapa mla omosisa niema no ediba market to me fan say obi we jani sika na to eti okọ omo abodan kakra te wholesale eto mu kọ no like me hu so mu kọ a na ma form achi na ma kọ times can na me dia ba pacho sanity you ba na disika na bre wo bra no ache ma yi bi ama ana ache so still kan fa nya adepapa bia uye sade na nyamfie san ansa na ufri kronum edru baby cry me bra cry ono be jaya si ombo krono no biom so enti okodi osofu bi achi me mama no ye prophetess ta sorry no wo no as a papa no etunufo na timi mama di ni ko resa sorry no but me dey me si me njai timi dey me su me ko so e bo krono to e krom ho e krom me kwa mitimi ko e ko first ka me kwa mitimi ko mako first ka na ehọ no na ofefe sika no ya nchew okay ya nchimi but me ba fie no na like ente bedru baby no yesi mi mami obo mitimi ko bokro na eniguase no aba mi mami ho afi de free ho no ase eniguase ni dosu nti wo mo na afre mi bra say de ekoso no ntimi biom enti mo be fa mi ontimi be ntimi fa enya mi nko mi nua ataw so di mechi no su ka hu but onu de mi ni nko but
onusuko ni baby onusuko eko wieska o sorry ye wa abusuani mu na wate se mu bibi ewu eye ne nsa ha no ana eno de na minti bi da na unti bi da na unnim se wa abusuani mu nso ye ka se e bia o maame nua we ana o maame we die ne nsa ha no se ye ka se obi nsa ha na ate ase te se wo bokro no na ye den na enti mu nyina no afedi ai se wo ani wachiri ba ani nua panyini nyina wo msa ho kire wo hode ba sabe eno nkyere se kobokro no enti mejiri se duru bre bia na e bia o maame nya bibi mamudi enti na kyere se enya ho kire nko anti na mokobokro no yeah, I know there no credit. Nya hu kire nkwan. E wom sa hu kire wo ho. But I say minim di entia. But ye be fia e den ye ba be nya adwane edi. Okay. Ye pia. Me hu se skada. Baby me hu se skada bia kwan bia me fa so afa scan bia me fa so afa. Ye hu so. David. Ye hu so. Na wakwaje aduro bia no. Wo se atafo de ya na mu hu kakra. David. Na say me cop me rad them hwaso a baby aska ni wo me hwa ne me hu a de to se me nsane de me hu baby aska ni da yeah ene na tise wo ya nyamu bayi o because wo rad them na anya oni nipa kro na te dem ho no ubie baabi baako mienu umie ntoa so tre a uhunu baby aska da ndi afede kro no mu na wodi a hyase etene say we kromfo yeah but then I did back so me obi a me bra me ho ase me bo ade enti e bia me ne hunama na menim ebe du ba bi na mawia o Tofiakwa enti afede oba be hu se ma mewia afede ma hu se mewia o sika na afede but still the way me si bo ade me san bra me ho ase no me free hu chen ko aso a na sen ya wo ya enti yeah kwa bia mebo wo bibia obi mu bia nti ase me free mu chen koso a na ye oya sana mesumi de na sa koye enti udi ukrom ho enyamfie sen ansa na o movie aba Kumasi. Okay, sisi de July ya minya 24 years 2012 na me ba Kumasi ha. Okay. Yeah. Then say wunyini kura na okọ 24 years. Yeah. Okay. Enti ubedru Kumasi no. Why na do ba Kumasi? Me bra penny. Edru 2012 when me sister penny free. Eto mu be ye no. Me bra ba Kumasi na odi me buy. Okay. Yeah. The ubra do bedru Kumasi no. Again or do be ye because that time no na bia Yakobe 15 16. Yeah. Good. O do ba Kumasi no or do ba say dey na wo be ye. Okay, me ba say me be sua adwuma. Okay. So de me ba say me be sua adwuma na say onu so trans o see like as say me go school kakra nsana makosua adwuma. Okay. Enti me be go school kakra wo baby aye wo na se na koye ekurase kakra new site. Enti ho ne ye free KG to class 6. Okay. Enti me be share say free class 4. Like na Menim hwe enti essence mo di ma me requirement manye. Oh. Na mo di me ba me chie ba class 4. Okay. Enti woman na me call ya na me free me we class 6 na me call GSS e wo kru. Yeah. Okay. There's a we GSS no. Yeah. We ye no want me anto aso. Actually David. Enti adwuma no wansua. Like me we school no me teacher me o kire ma de kakra e fa me ma me koye adwuma e wo no ho enti me ye ma adwen se Kumasi me ba ne de kro no ne de ma jai sa na wo ye wadwen sa na me ye ma okay enti odi me call adwuma mu ho no e na ho so kro no so sen ko hyase se me wia adwuma mu niema ton yeah me ba wo enti oni wo bra ba ye ne de anytime na wo ko school ni nyina no krono no o stop na onye bi na wonwia wo bra ana na wia no de me wia no ndu bra de wonwia no eno no eye ehu na ewo mu se me bra me fo ne sika e bia obe mafia me ana se edi nti na sa period no na unwie sika. Okay, I say if be ba Kumasi me won say like na me ne afika kra okay si ye ma adwen say krono ni de me mo bi se me ma me su tu na me tie me ma me asem enti afede me ba wo de krono ni ma mo ko pin se me wie school a me teacher safa me se me ko ye adwuma ma na afede free also a me san bo krono enti na che say wo teacher ni no a wo de wo koye no adwuma na wo ye ma no
na utimi wi adwuma no mu bibi koton Pachoy. na no wanche wo Pachoy David. A de krono fa na utimi de esie keto e say wo adwuma bi wo ho a wo ya o fa mu ade a nkete utimi de sie ana ya ade a utimi tam so a Ade tam so nem kwa bonti na obi so wo yen chen onu so mefa say adwuma na ye ne bi na onu so yi bi enti sa ade na bi de command no no so atwa me ka sa na me bisa say teacher ni a ono wa hu mobo na wo se brabe ye na adwuma bi fa boa no die ne ba utiri mu ana na ontua wo ka okay the free ashare ni say odi me call no na menim na me dem ye ma adwen fi so no ye good no ye me papa wa ogitum me gi no oye kind oye ni papa teacher ni no na oye ni papa ma wo na wudi adanse na de na wuia no reason why anything I like say chrono should share say free honey say me ko adwuma mu no ma otwa me ka me chim ma send me ma me bi okay te bedru baby na me benya girlfriend ayeka te girlfriend me benya na say onu so me hwe no me so me hwe me ma me say akotwa so de me ma me bi na me ebisu na me so say me sie bi te ho no so na adwuma mu so say the mind na doso e wo so wow nti na kire say de ba utiri mu a makro no san hyase e girlfriend akofai girl no niam ba na ode hawadwin e wo sikasem ho okay onyo bia o demand but I find say me like me say me near fino oba akoko ya oba mi poba akoko yeah ose dey sisu bi oba akoko oni asebu amamfi na agro wani ji oba akoko ho enti girl no a wodi kan nya no no ya oba akoko no ho fe pa na sabe na ni age no baby a wokika koi na se ufri ukrom ho nyina ba nyina no omfa oba da na se sa girl we ni first girl a wonya no na eyeden na wonya no eyeden because obi a sabra wo hu no oba da kwan ben na ema otimi chi wa wo san afede kwado ka so oba akoko de manage oba akoko ho eyeden okay me wa dwon na oye me fa so ni nua ba bi wo ho no ya no beton ne ma wo ho but omo ye family but omo she da nye omo nye nua enti oba ye ho mi ka se o aya on pe girl mami okay and I see you enti o the girl ni na mama mi and my friend na mano enti mi ka se satan no na wie GSS okay na mi ka se oh ni nua bi na di na mama but na menini na wie school but then enye na pressure menini na wie school okay so ne mema de ba se ya se mo koye lie enti edu ask menini ki kan na mi ka se oh meniji ne ho no se okay meniji ne ho dia ya memre fi na mi sisa enti a woman na me call me bra ho ti me call me bra na me ba na me see e wo mu junction na me call mu fi ho ti me drew ha na menini di nkomo se oh menini na wie school enti me call me kotu ni ma me wona me ma me di nkomo se menini na wie school enti o ne ba ni dia like meniji ne ho enti me pese menini tra sana sabre ni munya na wo mfie se okay me fa sabre na me wo be 90 to 20 years name will be 90 to 20 years. Yeah. Enti yenhwa afedi ababa wana te wase. That's right. Na wo na wo force se wo di bibi be ma no ana na obisa wo. Okay, me person me can say me be see asem senti na. Okay. Me like me fan say me neti kakra no. Me person me oba me ni be twin plan me po oba oye kokko. Okay. Secondly oba on fa be manda. Hey. Hey. Ata. Sendi na wo twie. Hey, no. Chaza. Rade. Chaza wono no wa kire de ope. Oba akoko. Oba nso a wohunu be mada. Na na no no wo be da hu. Menim but is super pepper. Sa. Okay. Ndi ano ne adwena na da utirim. Okay. Ndi wo frɛ girl no. Ubisa ne se wafa be mada na wo ye den die na utimi di hu. Okay, name like
Once a member, dear, a drew who I will quite be bra. Maybe sans or boy and no soon you boy me see. And soon for Bema, or see on for Bema. That may be some bed 10 times, or give me the midi to me say on for Bema. Okay. Yeah. I obey my boy. I most of the almost more virgin. Once I might be a sort of soap virgin. Most of the mama and what I need. I was your fault. You were a fellow Menim. I ran here by Quan. Now, for Jan, not or then the tipping premier na brabo, quite ye be say, oh, or no, no, a bonkum na, Utien some noir, who say yes. We are Sian Casano. I am not a munia money said the Niamana corner. One ya, over dodging who are on tiases, I yet dane as Haniama we, Eba. Eti, Massa, young Freddy, above one other tiasiamount. Teacher Nino Chioka. Wodi sika ni bi koma wo maame afede de wo de beto ho no ene de ababa awa no wo de be mani nti na wo se afei de eba utirimu se e so opekwan abefa so anya sika ni bi aka ho enti enema be na utimi wia efri no ho okay na ye farm ejuma okay ti kosua na feed omudi mankoko no eno na ya me wia ton enti feed no ay amode mankoko no na se obi nso eye poultry farm ni bi na wa fa na odi akwa no na wunsuro because woni ni pakro na ebi e wo area eye den na ba utrim say wi aduane ni bi kokoma no bra wono nso oye adwuma kro no a okay onu na me like me wa adwuma no onu free baby ebe to me nti onu me master kra no onti adwuma mu ho okay no wo baby ansan nti okwa adwuma oba no afa fam ho nti ebia me what time minim time on the ba okay yeah nti time andru also beba na ma wiasa ne ma ne makoton enti na sa fa na eho no eniam na wo fa de ko no sanya wo nkwa na wo ho okay me di kan kwa me ko two boys bi no musu yes ade no aka yeah no musu yes ade no se family so omuye emwa bebre ti mi master no ono fam se mi be ye nkuko ba de mi ko to omu no mi master ni papa wo ono ye mpreko okay ye dabo oye emwa bebre yeah na enti na wo fa o master no na ne papa ne ohun de be onu hu na dakro ana week bi otimi wi aboto sen okay me master no if I say chono ye poultry nkwa but na feed no di ba but ni papa no onu feed no ko fa free baby na me e di ba bebre be say dem hama eti me master me fa sade me wi free me master o ye ex no kusua no but me hwese me wi me master like the way o see hear me no mesa afa ni niama ton de me master ni feed ni de me fa but ni papa ni de no eno de doors obakro ohun ano yeah ni kola ni nyina obi fa ko 20 mi so me de me hu ba jimbi tada me fa so omu ni ho no ni so ma fa mochi ma ko sisa ediko sa actually tada dakro utimi fa boto be zen oh tada me fa 4 or 5 asemo I was for yan hwa before said ye mu bisu city akosi adakro na menimu iso no yabato yebo ase ahwe abibifo ye mu bisu bayan kasa yedete ho on se wono adanse a odi no kire sei na adwuma wura na woni ye adwuma na ye adwu oye ni papa na eye den na obi a oye ni papa a me gidi sese wo wa ho kire bi mu mpo na wo kan wasem kire no a obeye wa doye eye den na wotisi akire na wia ne nema oh say de ye mu bi suban sitie na ana apart from the salary na no de be man na ni tirimo odin ana tirimo nya din e to da kra ye fe kusua bi say Brookings okay e Brookings no de osema asay no de amami say me ton na me sanfa sales kan oh ana say no ye ni papa tensa baba wa no ne ba wa brabo mu afa de usika samti na afere wo wia wo that's right wow ndia baba wa no nim say ofa niam a o
There be no name. Now she be an man saying. Oh. Once say like I dare me pay me konyano. When be same if you cry. Now they call me to Tony Amadimano. To the ni brothers ni kwa mi kwa na Tony Amadimomo. Sana de na kwa. Oh. The odaye o. Yeah, mama. Mama be kunye o. Oh, yeah. Akosi aye ni ahuto nyina aye mu. Huh? Just on say uti asema wokan ya. Enka onam ni ba bi bone brawo. A fe de ono agi tum se kro no why de ben wajai. But apapa wa be kan ho nti. Esese wotimi ye biribi. Na opese wo ye biribi se de be ababa wa no onya wo honkofo obi fufura na. Se de me pe no menya ni de me pese me gigi no so emra onko bebia bi on kam so. Sana ma adwina akoye. Ja baba wa no ka so. Pacho Devi. Oi. Se said there oni mini oba to wa ba ko. Ojao. Pacho. Ja fe de won se ankosi hwe. Pacho. Una jana na oni jao. Onu le jami. Den, de ni si nti ojao. Okay, woman me free ejuma mu ho no. Na me ya madwun se me kosua ejuma. Nti ase me kosua ejuma ko machine samato. Afele na ska ni obi omenti. Ase first na the way ni amasi ko no. Ne ma na bafo. Ase ska ni nkubium. Ne ma nkubium. Nti me one of friend me say oti me name intrambium. Eh. Afele sika na san. Pacho. Enti ada o kan sa asam na kire wo no me pese hwe. De na eba wo so. Oh. Me obi like asem obi be fa no serious no. Me dem afa no tra. De be show obi bufu kura me de me fa ho nti. Anya me hwe. Onya broken heart kan kure. Oh, Pacho de me anya broken heart. It won't say like ya wo ya. Me ya but say de am for say broken heart ni enema ni me de. E bi am me so. Asemu. Enti yanhwe afei de ekoduru ba bi no na akohia say e wo so free wo master no ho. Pacho. Na ukosua adwuma. Pacho. Okay. Enti adwuma be na wo yesa ukosua. Adipam. Ura de pam no. Pacho. Onso de krono no koy. Pacho ho de bi. Wantimi amfa anko. Pacho de bi. Adwuma no timi sua wie. Me go susua. Nese unwie kura. Pacho de bi. Wow. Enti kanokre. Afe na yentinsi. Sese adwuma no wasua no how many years? Me call 2 years. Wo hu nani so kakra. Pacho. No wajai. Pacho mejai. Enti ukwa adwuma no mu no na ahokyere wo ho no. Kwa be na ofa so. Okay. Abo ho bra. Me call adwuma mu no enche bia na ahokyere no eba but na me bra oboa me kakra na me sister so boa me kakra. Nti edru be afida me master be pay masem. Okay. Nti ya na wo ma miska. Wo ma no ma miska sem. Nti be edru be bi kwa de ye adwuma mu na no atwa ye ka. Nti ase free ho na ahokyere ne Eso ate kakra. Enti u free wo master no ho de krono no umobi. Pacho David. Aye den na utimi sesan prekope. Me wonu sen for so bia ni so. We say me dru ba bia me kaya na ya me ya. Say de maye ni nyina say ni papa ni ma wo ye me pa na. Ma senti maye ni se ni de. Na ya me ya pa. Me ya papa. Enti me kom ho kra. Afele de me ye omu nti. Omo baba bi kitwa bi wo ho. I say me fan say me fan ma adwini say okay boni ma ye omu no omu baba ni de. Obaye na papa atiaka. Papa chwan. Ti me call the op nema me di man ni de. Yenka. Say me ya pa. Aye wo ya say o yes a teacher ni sa. Yeah, so ye ni papa. When ni papa me o good pa. Anura me no hye nkomo ase wa ha na o ka bibi say na
utie fache yeah na eno ka ho bi pa ne ma ubo wadwena boso se da bi ba bi amaduru no e wo se mi jai sa de na me ye no de na utie ya eno ntie pushi usa okay first na me tio station football station na me refisa station okay. Ansana yeah and I say after me the two but nyasa chronometing krana miti na miti must na me masturbation pa seriously then because say abrantie na wo ye ansa na obefa girl and how far we ansa na obeye okay na me ye ansa na me befa girl na kire wo me wa GSS2 and subject of rejoice and moral education na ya remi na ya madam bi na kire ye so o tuyefu ye boys ni get be farmer say hu ni man no the word masturbation na me TV da okay na madam say mema ya mo ya masturbation no mo jai na enye asama o madam no kan no ti mi sumi obi a me wo krasa say Menim kra me pejamisa just one point me say me sorry na me cancel maka Menim kra me sorry okay and say hono na obi sorry say madam what is the meaning of masturbation or say mema ya mo kwadwa ya mo di samina etwetwe mu bema no mo njai sa say to me trim say na sa dey so ye den and me sumi ya my dream say okay say the mini girlfriend to the maminya we na ebia me ko boba obia huka sa after that me ko fi ade chen me ko dwa me fa samina na me dey try here after the free ho no na sa o madam no kire wo no ka kire wo se mo amoye no munyai na nye na aye den ade a enye okọ practice anu de Menim and just from sa breno ba no na otwetwe mo be ma seriously da bia na wo ya na say yeah me yapa de wo ba kuma se nyina no na ugusu ye me hana me be sha se free okay yeah say me call GSS no na sha se free ho nti na wo namfo bi a omunim sa wo yesa boys no obi anim say yes I did sa wo ne wo bra na tie nti kuna be na fa so ya wo bra wo nchew say me kwa dwaye ho a no makoye sa na wo be fa ge ono yeah na ofa oba wie no na ugusu ye na me yepa enu mo kra se me be fa girl na chi no adru baby once me can say like adru virgin girl say like adru so no mu da ya no musuru ka enti girl ni ba me ho a ntimi force na o se me nya botre me enti wo mu kra na sebi misako for bi yiri kra because of side unity hey Usa Usa ko fa ubire ebia na unim na Menim na unim se owokunu ya na Menim so okunu nti eyeden obi a owokunu na wo ya brantie na wosiso na won hye da kra nye maasem eyeden ono na de no ho hyehye wo mepese ato ye boas na edi sa nkomo no eyeden na wonya interest ewo oba owokunu ho okay mo adwuma mo hono na side no san asi bia me ye adwuma no me wo ho na sister no ba Tofiakwa no tonso bulo ba sa ata no nyim no ba enti ase otonso oba na ma betubi no boys was no so to be one ase akoye incommodate kakra enti woman of okoton ade kwa na afa ho no abetubi enti edru ba bi ase okowuye okay enti me so like me obi a so se come do na Menim de me ye me ho so so hu kire wa na Menim de me ye me ho enti edru ba sa ne sister no ni so ni kunu onya adwuma ono so awo ba mi no ana miensa okay ono so hu kire wo ho enti oba o si bra si ne ase come di me ban e bi wona mama no ska bo so na ma achen kusua okay no de ko te e wo ma no aba enti oba mi so nipa ho yemi mobo mi so like the way me sit here no so like me fa say me bo nipa ho kire na me mpe if say me ni the way ho kire e come sit sa enti wo ma na ko wu ba ye enti girl na me be found so after best 3 months kra na me nya kwan a me ni be ya bibi
Enti me sister ni di nkomo si bra we ye good o minya panka me na me worry o. Sister na cancer asem no kire wo. Okay. O si the way me sit me ye papa panti. Enya se wa worry a akobe worry me. But that's what cancer asem no be 2-3 times. Se dru baby no buy say bla me ni sky na me si o. To bisa me si mo gar me si o me wo girl no si no girl no buy no si o nya me si ya o buy no si o ma betu no hada. So I said dru baby no me hu se na ni gimi ho. Na me si me girl no oba me ho a me ye kwan bia so se me ni be ye bibi ompene. Ti me so me fan say an sister we so pay me dia dentina me bre wo. Ti me kai se o me so me ni gini ho me pe no. E ho na wan popo neti kura na ogitum. Me ka sa di chende ya umra. Ti oba ya na me de me ni ko ye bibi. Ni da be 3 times kura. Achoi. Onu ne ma wadwe ne call no so. Achoi. But me problem ni say na wonte da. Yen kan kire wo da. Unsua da. Se obire yen ko no ho. Matida. Ede na ko yesa. Ndi na ase otata mi. Achoi, otata mi. Enti yen hwe ni sei. Ni kunu no hu ne da. Yeah, me hunu da onu kwati me ba me ho. Oba kwa masacha na ade. Osama ni ska. Sana ade ni koye. Me be sa me hwe se de na ho ye wo. Bra unim se sister we ni kunu ni. Na bema no so timi ba wo nchen ahokyere nti obepe bibi wo ho. Utimi boa oba no. Ekoba da se bema no ne yiri ni nyina ba wo ho. Ana wo ho. Yeah. Nomta ba ho. No mo ba. Ndina de na ba utirim. Ase first day me ye ni die. Enu de me numi won se ne mati se mo si obi yiri die enye. But ase to asu ni mi enso ni da fi die na aye normal edman. That's right. Wow. Abusia. Emoya o. Emoya. Ni amani bi o ho a. On say ade bia e hyase a. Eye kakra. Se unya tomu tentan wi a. Se nyame na beje wa. Edin. Ndina akoso ya se obi top ade bia ye boni mu a. Se nyame ne be so no mu afiri mu a no tomu tentan a. Ofa ade ne sa afiri abaye no mama no. Se na woka se wonne da to aso prince na abaye no mama no. Wow. Na de mo wane se papa na ehunu ho hwe no. Ana na medwen ho. Ba mana nhu da. Ba cho da bi nhu da. Oba ne tiri mu wonde. Wow. Ndi oba na afede wode hwa yetuamu da na. Sometimes kwa mi so be na de kwa nchen be ho machi 5. Mi kwa me frɛ no me hu se onu aba. Yeah. Achoi. Arana muti area na. Yeah, the shedan area mu but na ye mu shedan wa pisa. Na unsuro se obi behu. Wow. I was ya yamfa sedama 21st clinic. Na on se akosia ewiase mpanyi se obi benya wa na efri ade. Amaman kamasem yade. Na ewiase se obi beka kire o se yade mo nto ho no. Ene nka omoni kan wa asamado. Ene na koda home. Toda se de yade simi titi nipa abrabo. Yade sei nipa abrabo. Aya na no din. Enti enokwasem ni se ye tu fo ne aka kire se yade tete wa utie yen a. Baby a ye kamfo de amount 21st clinic. Na omo no de wo munie eya bibidro krogin om de ye adwuma. Ye nwo pane wo ho. Nemom abel for kwan so no. Say ye see ye obi lab anase ye scan wo honde. Akosia omo wo mfidi a eye papa.
on say hwehwemu no ayanya fidie bia on say brand de etoda meka card ye Ghana for de enimu aye say wo so kotoka aha utotota yes what car because any day you feel say ejina ne nan so but sisi anu do Canada ni US no ma Honda na ye car e wosoro so ho akosi say de te no enti enukure ni car no say de ye wo ni nidi so no sana mfidi a edi yenhwehwemu fa nipa ho na wo nidi so ntuba 21st clinic omo onkrabata edun wotwe wo man ni mu na ba bia be ko bia no mfidi papa na Dr. Blessed Foster the award winner odi abegu ho se wo de no to nchen a omo ankasa omo yemu adwuma no ye professionals ankasa omo to ombo ase ye research ankasa fa yade bi ho enu ntina the whole Africa enya Ghana Africa yabo wa abaso a udru East Lagos se a me ne wo kasai no wo bakwa akoduru ho no wo behu sa research center e wo ho a Africa ya bo Dr. Blessed Foster abaso se wo to ase efri wo to ase akọ na mrom ho no twetwe wo no eno no ye sciatica bo moden na fa wani kire enkrabata omo enkrabata edun wotwe tema omo ho kasoa omo ho domi omo ho kofodua takrade sunyan brekum wanchi goso enkranza na wanchi tachima ho ebi ewo ho utisi kumase wa utie me no omo ahye no ewo ahwa overseas aha na so afa radio nchen ho ho na 21st clinic ahye ewo uduru obo ase a omo ewo Court Junction na uduru takwa nso omo ahye no any Roman stores na edi enhwane mu se opese wo ni 21st clinic eto kese ewa yaresemu a from ewo 0540 311 311 0540 311 311 bomodi se obefre na one call center for no abonkomo eti adie na eba ya woni sa oba war for no ntamtete be free ho no yeah me feel okra me kwashia no baby but no force me sa se me maniska but it me free ho no afele me guess when me jaye no me cool feel na adwin samba me trim say me free no but me fear say ade na nya say 30 mu pass me so be yire nya o for be yire cc nti me ase me me friend me nini kasa na sa adwin so ba me trim say sa ade ni nya na me friend say we ase me chia no keke no see you ti afre woni me delete ni number man delete a anka me friend akobesa ba yeah me delete ni number say nti yenhwe ugitum say sa suban no a wo hya ase afri nkwala bre mu no ebesi sa bere ususu say e hawadwen how okay masturbation infection also sa yeah say bedroom baby come masturbation kra na me my adwin say me jai afi was a drew baby no na pornographic so di ne ho baji na so hwe pono ti me hwe no kwa me hwe e release ansa na me ho ato me sana mada yeah nano akozi ami kopie kofodua na sofobia mi ko hia no ho na oyesemo na sama o kan o se wiase nyina babia ehwe pono pa America second country e ka ho hwehwemu e kire se Ghana yeah akozi aye serious o hwe me say mami kan se minchiro on se na unua akoya santoa na etoda na omoma kwan sa on se awofo ko hose yekofa ye maba na akosia me ko he no na anopa bi na yekofa omaba fie my be at the car by big man on se wo obi akosia unnim no da but who say o ye big man who say o ye big man ana on say ya santo afo nso no na omo nhihye ye say yes time say ene e be makwan makas awura inside enti emfa woni time a wo baaye ye ma kwan ma unura ho because omo ne nhihye na ye adwuma asem wa mi re mfida ana mai no ben me am say na wahwe me e wo radio so ana watie me wahwe me TV so ana watie me wo radio so ti me kasa ye no
and obo me din na am say ai akosi amene ni gina ho edi nkomo no ni phone ekura no sa oba no mi hu se ote ni kan ni ma hu se ai se waye din hwe ni phone so sa ti osiba fom no a oni mi di nkomo no okobie ne lock asa ote kan ni ma de an wo hepo no enti me hu de ye ode di phone no kire me a ai se opeso obo me number no oyi ni lock no an se pono no a wo hwe no se phone no o ka tum a ena yi oh eni guasi akwaba ade we aye kana akosia asofo no bi kura be fa o mo phone e bi oso arhusem wate mrantie no omo ya no mtoto bo ba park ne so wate obisi aso da em ho no nye sofo nko na bi ware de so but oza akosia aye serious wo tie dia brantie kan ya eniema atwitwi nipa bebre ko saa ne manim no eye se wo hwepo no wo phone so kokko he amanfo bebre atwe agu mu phone so eno omo hwe ejine se eno ne ade na wo ta hwe pa atwe e ma akono e ba wo so atwe ye se wajai mejai what delete free phones on so ana bi wo so de kan kore twingu mi phone so first day na mi twingu so na mi so mi obi so me fa lock into mi phone so enti edru ba we na mi delete enti ya na mi call na mi online ti bo obo a na ba ma ko he enti be edru ba bi kwa de mi simi nye biom enti ase mininam ho mi ko because subscribe o mo link bi mi nya so data no mo ndike pictures abe gumi phone so that's right. And he says, no, yare ben na office wunya ye bra go twetwe ho yes. E dru baby na problem ben na o kanta. Okay. Me fancy said the me the cancel like me free ejuma like me free me master ho ba ye na say masem kakra so be rem. Okay. Yeah. And see after them me Philippine me veins no. I am me veins no e wo mase no. Okay. Me be ma mu nyina atwetwe me. Seriously. Yeah. And see a bedroom baby na like after them me junso me bre junso me the hospital and doctor ni ko wom panti to like o scanning me no see menya serious o see a serious pa and see o Jimmy scan o to adru no de be o me pane be 6-7 to 8 kra. Okay. And see eno mama adru say me kwa me number bi me sambra no hwe me. Okay. After me number adru ni wi so scam after manko bium. Ti manko bium ena essential ase. Me feel is a pain no. Ena me san call back. Ena san ka che me say ma so de anti na o si me mbra back o mama. Ena san Jimmy ska san ba esa wo me pane. But sa pain na ya me but anti like according to name year investigation about infection of masturbation. Okay. Yeah. And see be me yeah na list near back 20 but I said they can brofo ni modu. And see me but e be ho a wonti ase. Yeah. And see I said they me ti ase no. Na ye a subet man prostrate. Okay. Yeah, it me ma low sperm count. Okay. It me ma veins mu eyemre. And like e ma watin kan ti ko. And see ho na me hu say e no crampa. Okay. If say sa nema ni nyina mafem bi say bi me ne oba me for ba kra sisia na me natin kan benti. This is said what think can take up. Sir. Ti me kusan ko check me prostate so na me den ma nya prostate infection. Yeah. Ti de me kan ni na say na me ti sports for baby. And like a dromoton droni ebia by no nti onu su kasa about masturbation infection of masturbation de me kan ni nyina enu ana onu su ebubo so. Yeah. This is what dia to say sa niema na wo hya ase ye no wanya ho nsusan so. So first time be like me sorry akwa adwuma nkura me koda me ye me sorry ahomachi so a ansa na makofie no so a me ye ansa na makodware ti enwura me ba fie me be ye me ye e na se ahomachi a
me sorry be 5 to 6 and so me enti na me ko junso ne junso de ni ti me junso ne me ni twa se ade hwere bi e wo me junso na me si na di ni ti me ko dwale no na me si okay ma me junso enti me junso ma wo se moja bi awegu e form a ade bi white e dem ti se veins and dem ti ase free ho no na me ti pain awo be mem yeah te bedru be me veins na wo ma se ni nyina kra ya na sometimes kra na ya me fruma na be ka me fruma yeah ti na me ya investigate so me phone so ni ti me ko hu picture be ya na me mfi okay me fi ya me ya twitwi me to mo si side so ti me ma unya masturbation na yeah etimonya kidney problem yeah and me hwe me phone na me ya investigation me hu picture bi won phone so na e no kure so ampa na wonim se saade na wo ye no de wo baba be wiese pacho debi na wonim pacho debi wonim anka wonye no mo kan say nye but aya mo kan wo reduce especially what I campa but still na memfi te hono na mgusu enti afi de mama infection na me get my dream say me jai. You say apart from saa nneema a wo bobɔ so yi awo honam fam no a wo ti pain ne saa nneema ne nyina no wo fi sɛ abrɛ wase e wo adwuma yem wa bra bom e den na wo fi sɛ himfa na de wakoduru Okay, me fancy physically need dear me fancy me see kasem dear every seminar first na me masturbation me tip me tiska by 5 million ko trade na so me no me do na me da so masturbation no me do ni nyina na me da so ye no me do ni nyina ade a wate hu sika kwa akɔgye ho ayaresa no na wo san boa ma yade na san akɔ be 2-3 times Martin Oscar akoye say wojitum say sa brabo no a boy na mo how say usikasem pa say madam for bia meninu wadwuma ya master ye adwuma ma no tweka but me sure no sikasem ko nani but me the mini skabia wo because of sadness say dey bia say me di hospital akonya basa I was for enche mema wabam na someone na abrante na hwie gu ho no me dwen ho se we abrante na wasi so na sa nneema abrante ebobo so no se wo de hu awura ma enche yebekɔ Facebook na yahwe ensama amamfo so akana kakra ewo ho yewia yebebia homa no ene na meka say matan a yeyi ye ni kakra free ye ma ho enam se yesi ye kopa bibi kakra behwe ye ma no babia ede abranti akopi wono abagye atom say na so odin so ka ho bi fisa ne maame nso ye na fom de wo baabi bara nam say na ne nsantumi nso won so ntino na wo sa maame nso opa aba na ogya wo mo na wo ye de wo ankasa pe na eno na ede na kokwa ba be wi afedie obi yire kura na akɔ ni domu a akɔye asem na ono agitum se etoda na se maame no ene ono ani kunu no ba ne nkyɛn a na wote hɔ a na ono ankasa no wahu se asem na ɛyɛ ato no wakyerem wose ama ne niema sei ogitum yenko Facebook ho na yenko nkɔhwɛ kakra amanfo ɛde aba bigu hɔ na yenkenkan kakra na yewi a onso ma kwan ama onso wafre edi aba minister baba ati say baba mpacho radio admo na onso radio crying some no emudu modu mami ntio amam for say baba we free ya osebe na menim amakoma himfie oso wo hwe show yi pa e wo Oak Barbering Shop okay kom na oma ajopa David Akwasiadu wasi program we there de bia be koso aye the best. Now on the debia na small can say program we a Bible program. Na ochia ono angasa ne mame Angie. Gladys Jechewa, I said this guy is serious.
or share a branch said it was he be no crensem na kana say this guy is serious. MC our prayer also Tofiakwa so ma ahapa na ochia Dr. Akoto FA Owusu. When so free Pokuya Costiana or say I'm Mami Pokuya listen to you live from Enkawe. Nice program. Preacher's Desk. I say that's my favorite story. It was a time and Akosia Akinkai when Felix upon or say Dachi Hine Nana Kwajo upon from Bampanasi on also TA live ewo ehonomo. Abbas Zakari on also my Akumasa Abbas Nyamin Shaw. Chrysler Abaka. I say John Yabodu. I say I use to read the story. Time and I say baby, you know. Baba, Yemfa Ensia. Okay. Na Yentua Jumedi. Auntie Bama say unya kwan na wo hia mrantie te se wo a. Asama na obeka kire wo. Be se me fa afide we su to omo fo se. De mi ye ni nya ba ko pra ni ho a ebo omo. Ti me pomo a che se omo ye bi kra de sisi de omo gyan na e fo omo nkodu ba bia na baby kra betima ha omo. Betima ha omo pant mi pa omo che opi se omo gyan na emo omo. Wow. How wabrabo. Say would you tum say akofa ho enomi bi adi wachi ana. Okay, but like me fan say masturbation na me ye no. Me da bia me sorry bia na me hoafo. De bia Simple. C'est simple. Me da bia a cha 3 days, a cha 3 days. But wow. Ese sunsan so boni pa brel. But Radi hu nipa mobo. The office o ma me wa how? Mame on ha me fi some fans so no why na fam dia bebre. But baby I make us wa ha me say up to no Menim papa. No na. No say wa ha me. I say nka won hu papa nya no na be kire say obi wo ha wo hu ne papa da but oguso a wo bo ne bra. Che no de no credit. Enti se wo hu papa kra me nya sure say suban we no o papa ne betima mo wajai. E wan kasa. No credit. Wo mame wan haw so 2-4. Wa wo gitum se no obo. But pa. O pese wo kire o de wo se wo yo. Serious. Na wo fi say na wo di namfo achi aye de wo pese wo pe. Ohun ba bia e de wa be wi. Abusiafo mame mra homa no so 5:30 tinache say ye wo break kakra e wo yenim na uti abranti na semi e bi kura wo so wo sa story ni bi mame nka nche wo se show yi number ye de ye 024480 9641 024480 9641 eno any number ye de eye adwumanti bo ohumodin say wo story bi a wo betimi afre ye pese ye che usua hunu na obi nso di tu no hofo fishampanyin se uni futufo na akoto se obi to ne nana ana ne babifo a na wafa bi dia hye obotom ana se wo dia bo ntoma no eti wo betimi aba ahoma no so na awofo asem so amekofa betum mu se yenche danya bre emfa maye ma no sunsan so no emu bi na ne ya be hu 0551931931 0551931931 0548931931 yenkwa ahoma no so me ba cha udini ba bi afre me free Tofe na bo kofi no ba bi ntimi de medini be share ka ba fa me kofi me ka sa free se hwi ba kwai te kofi ma minti o Tofe abante ya chama okay me ebia to me papa sa suba no ofa na wo nya sabe awofo a moni bedi wachi a ofa ka me tie me ntimi anko school anko yuma university na me yejuma o man education me ma me papa ma me di aba me wo university na still na me hu obi ade a me kofa me se me na wo ka no me zawo dem a
me too many 1 2 3 4 ba bia de ni se ba bia me preje bia no ade ne da ho a me hu afa enti nkata ma me so ehu papa hu ko na me ye no ofie edu say the papa dan me won spec no ko boy hey unlucky ese na me de try share epunu mu na ma chinchima na atrede na to form na ma bie ni bia na ski ne se me ho ti de bia na ska me ho da kuna lady bi tie fie ne nchen bi me yes na de bia o heme me taya no kwasi ada pa data na mo classes edi se na ohu me ti bi bia me se dan mu wona okobo papa ma ne papa so te kitchen ho di na okobo na ma ne ti bi de matie aba abonti ayi ska no de akwose mba bi sem papa monitor me na office you see that day ebwa juma papa di gibelo na de no kaka ka se na mama ni wo me ho nti usika so anu ama bia ka ma jibu wo me na na wo sa na nyame daro ma ne mpai bon kaka na tofe afi ihu obi ade am duru university level 100 na na da so mu hey level 200 ho kono na nyame adum eno na America because na hu kwa me fa so am jai sa so ba no ene mpai bo bia na mami bi ba time pa bi e bo mami ena me tumi di wie university amaya me master sa me ye adwuma okompe me kesia wow me ka mo ma tie sa because na me reflect wo ba bia me start ye ni o ma na me fam enti ma tie program pa kafa abante nya wo why nyame be ma nyame enyu wani mu kan pa because ye mu bi America me no kasa no ye ma femu no what we your masters my year me masters ye no company ke sie pa o district bi ni an so be pa district no mu wow but ni na ya mpaibonti o ma mpaibonti me no nyame bi bia so nyame ye because to tell me that one me su ade na me kofa obi ade na me yesi ni ana ha me ba no bibi na na exam sala me ye okay nti kafa tadi mate me da si pi senior me wacho odi ni ba bi afra me free wacho odi ni ba bi afra me free Pacho meeting the media tika. me wacho fa odi nsi ni nkomo why Pacho atuma me blai pen pacho me wombio. Ene na me da so twetwe wo be ma ama be ma ya tete. Ma force na ke me jani tinya. Ya ta mo program na tia na me re kwa ho me. Enti why and for how many years? About 5 years. 5 years. Babro. Oh girlfriend. Macho David, me na ja. For how many years? More 28. Enti o hunsunsanso a woka ho asem no. Me ble and the okan na no kole. Ti wo so wo experience bi sa. Me ble the okan na me man da ba so le na so be no wanda. And then 3 days crazy I am. O wana du rem. No be a check at school. Ano kwa no tell me no what should I say sad and na me ye bi dan anso na ya he. Asama tell me kan say am pa. Dia yesi enye wo se me ko so ahwe. Ene me wa ho mo number ba kono kwa ma sample kan kamesre mo kana ke Menim wedding command ka jade metima ya boa media kama boa ma metima ja. Mate producer no be frɛ why? Education for development, education interessant. Now Ghana had your Kwame obi a wedding or ye program birthday parties and what have you are and support dia koteni nkwaben na ebo fumpa twa pese wase
Tie na umfie ne yesɛn. Misha Sena Mekotra BC, that was 2017. Wow. Why na kyerɛ? But na me twamuna me who say obi na guy bi shepo no. Na me share bi da. Me ko share na say nipa no your babet asena or bema. So a honomana you say what this samana na me call fiesta me ko jaina me say e be see me criminal say ma me so me try dey. Okay. E free o be sinde. Adena de me dem. Otie di abrante kan a o kan niema e ha no. Onso wa hyase ehun biara. Bebre. So at the chrono house That was the last time I was some few hours ago. I'm in all castle. few hey akura wa ye bi Nyame no kwen. Me pe kwan me fa so afrim me so di mam. okay Bacho me share like I know kwan to kwan me no kwan ni hobi. Semu. That route me and predator saying. Maybe I bet 2 times. How me achepa. Say adeɛ bɛn pa no wɔn ho a ohun sɛ adeɛ no ɛha wadwen. Me ye bia me timi dwo so be 5 times. Like me tena ka bia na makodwo so ka bia na makodwo so be 5 times. Sɛ wɔn sɛ o prostrate ho ahyɛ ase ka. Serious. Ti sɛ ugya how no kora to nkyɛn a wɔn ho deɛ de bɛbrɛ wo daakye. Me sure say adeɛ na ɛha me pa. Ti wa wadwen sɛ wonya obegyae. Menya megyae nyame nim no kwan. Ta hwepo no. Enye de bia. Okay, me sure say producer afa wo number no. You know be kasa akire of why? Okay, me da see. Me ba cho odi ni ba bia frame me free. Okay, me ba cho ma minti obema na. Pacho de ma me bi na kire me. Ami bi na kire wo. Na me pada dem ko tran chen se nku school. Nto o ka yen se o hwe na me be me sa. Nti me so ya me fa nkuto ne samana enye na e be kese. Nti be transfer no kire me sa de nti me ya de ko SSV. Be. Nti be 2006 wo. Nti ama na ma asem krama menye. Nti be sinne nyina be 8 months ni de ma hyem no so kakra se pen fisad no nti me mania nti be 8 months ni de me bi da. Nti de mi Wa nya nsunsan so obi. And the very because it's a medal sorry na the cat is for it Mr. Johnson 10 times once and my affair me Japan. I said been could be na year home na mwame. Me na nyame say 8 months in onye bi. Enti fa hye wutrim say onye bi. Achamati. Me da see. E wa chaw Odini will be a friend me free. Say Umo Odin so I have me. Hello. Yes, sir. Good evening. Bama na me Joso. Benyamia sisi say the FM abrabom nye easy. Ah? Nye easy. Every say
abraboni ya na mu bia aye se okofo ba kwa na ne tinane na okura ni aja kwa na fi hunsem plenty ahokyera na ebi se mi re san so hwe ni mi ma me na ma san so hwe wi nyina bae adan ebi okofo be waka chem se ohientu mo so ma na koka kire oba na busuafo enye ba ku enye nyina ebe miensa to hwese bia ayi na ma fam no hu se bia sa emo bi free oba no na ta mekia no de ntakwanta kwa ina makofo nyina ba okay producer ane nkasa na am say nasem no sheda fad na program ayeye no yanko ahoma no so na e wa cho wodi ni ba bi afra me free okay mini ama minti o pacho ne de yana pa sa program o kan na mu bi but ene agbora den pa yesa me mekai wow who you know how many years pacho me kan de ante be half year wow metiu pa na me de jai metiu pa there are there me extendeni ko ene se kitia the phone time aso de se nia se bi bodani metiu kwa bofo na ne metiu da ase koso atie me nyankofo nhira wo se program watie na waja pacho wodi ni ba bi afra me free make us a fish for Norkorea. Okay, Obama, I mean, yes. I branch in a small can. Obey because meaning boys bears a throw for her. Yankasa impressed with your mamma, who got businessman fellowship for. Emma threw a moon pie bonnet, or my job not for Saturday. And to obey yourself, so for them and something good to be in a day at a bomb pieman. Or pa, obey knock of staff who got businessman fellowship for, making up one of that. Now what in the society because we are sad now we are spiritual marriage. Okay. Or yes, so the first class of our crana or the earrings nada. Be beyond to call any them. Send no case or da 97 or be nabadam, a can of air. In some percent means to tell me that. And 10 years or better time for your uncle for. A good will be a better brother do as we say. Since rather you know you are physical for an abeda. Wow. Inside so much that need pay. I'm one of our finest. What I was saying. Ate Obahima. Yanko Ahumana Subim. Hello? Yes, sir. Me Pacho. Good evening. Good evening, sir. Mamintio. Radio Mimo meeting. Another baby, I'm on Semenka. Miss Radiant smoking. Today? Me smoke, me smoke. Yatam go to. Smoking no emudia he cigarette ana say bi me boni na okay the with my video boy you know mo smoke pa who la be busy I think say Ghana you need that ti wa wuji tum I'm getting pa mo ga to bi amukoshi ana as man they say get to the kumasia. Cigarette no that route me nom saying. Oh, one day minimum one packet. 6 years our bapa dividia. Minute. It's what me nom rose saying. I know they me because anytime they do a maintain. Who am fear saying? 22 years. I can't 23. Now 23 years. One of the bear Firo do saying. Oh, that's a saying the number of class 5 and I'm guy and I do baby test one and class party. Class 5. Why not do class 5? Will be our class 5 there. Who ye there we are cigarette no. Okay, you can not anything. No, let's man no koso. No, or you be addicted. You know, anytime they were near, once you mean you know what's away. You know, me koso the back. So I can't know just also get no part and really a character. This dino. Ni bakono or your wine. Oh no, what you need when you cannot go be that no go be possible 6 months.
No, oya obusuani ana. Ya bi no ne busuani. Bra, arade mo. No ka se tole dia bon se sem ka se dia. Sikani mo kra na ke o tete pe winye sangu tu bintu. Mate, what a producer be fro. Why? Me bacho me mo akwa wa de bana menim so. Hello. 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 Yes sir, me bacho me mo akwa wa de bana menim so. Yeah, Joe. Okay, be mama minti o. So for me media no. I am for 15 years. So na wanya mpie saying? I'm 33 years. Wow. There's a 1 year 20 years kwa na o sha ase. So for anio. And she said the abrem no. Enya agro. Yama ham. Wow. So Johnson tentamana. Mama me be man kwa kete. Chinesa na boka pa. Ketwa no sesen fa ne say on santia no ukokromotie no anasa emu de he na wo hwa ne tentene ne aye ape. Ukokromotie. Ana wo so gitum se na e wachen kokromotie. Okay, producer file number. Ono obedi nkomo. Why? Okay. Memo akwa ba de bana menim so. Hello. Me ba cho o so. Mami ntio. Aki mu mahwe sa live we mami why? Mu mahwe mami na yenkofa we so. Me ba cho udi ni ba bi afra mi free. Hello. Yes sir. Me ba cho me ka free so ame. Okay, be mama mintio. Me ba cho me ka free so ame. Na mse mama mintio. Me ba cho asana mu ka no. Me so we sati jana edu pa. Me o sati jana edu pa na so. Ma ya se mi jai na so wu le be ye. Na me ata ba na ma pe ye. Ebise me kai pa na Menim na namu sifie ohu. Na bodeni bu e mantemo. Enti wante bi na le fina na tena bodeni no be pa chono o tishine bema. Enti ena na cha na se bodeni ba ne hu enwi o ense wa ere o tishine bema men su ere eba. Pacho pita dano ajini to mi dream. Ama no perform me be sin na mi guy. Why no mfiere do san? But so after na for 2 years. But my end for be almost 8 years. Oh girlfriend. I the girlfriend dey also fabia na we be as very find that down the show you know. How my guy to the investment party here. Ukondo se opese no obada na watwetwe ho. Because me bacho what I tambe pa. Okay. And me then the next continuous but as but me dia so na me ho. Ama ye if I show me me as me na so for be 8 na me ti so no. Na if you offer you 8 no me make say be 5. The mu ka say me ase na me enta o me so pa o te me nya na me djuma. It's me ma me ho kan na for family dey o so de me. Be na so ti me. Say I didn't do the say one bla. Me ka say me particular so master me pa show my performing don't broadcasting thing. Na me ti ko an ma chi preaching ko preach an ma chen asa na wata ko adwuma no pa but me wu de be asa me pe da wo nya me mu na wasa
Adiana Samba. Serious. Mate, producer Tro Dinti, Yabedi Hunkomo. Hello? Memo Aquaba. Good evening, sir. Opani Mamintio. Yes, you say. Radiadum Bemena. I saw me about food, because it's foodie and carry a side of. Okay, Opani Mamintio. This is so a day thing by media. Obana, man, yes, sir. Let me know, baby. But in case, Obana coffee shop. Now, Mama Obana do. As a chairman. The man of the year made me there. As if you want to know, Menim, you say no about it. The I'm just idea. There within 3 or 4 months. One day, this is now. The man, yeah, at the hand. The new back when I'm working. And I'm sorry. And the man, but my never thought to be out there. It's a anche. Mate, Medasi P. Yamfa way so. Mebacho. DJ Tofiakwa. Yes, sir. You so bemana. Okay, I was in my video. Hello. Oh, Kafra. Me fa offer full chato. Me bacho. Me mo akwa de bana minim so. Yeah, copy. Me na mamintio. Yeah, but my basso pa Paul near Gisso. Okay, Paul. Yo, Tofi, media. The interest training say, I know yes, yes, the farm program in Yamin Shramo. That's it. Now, I'm petty, you know, when you are no more. We shall from the moment doctors say. Masturbation does not have any effect. No, and now this year, my even say, every some effect, a negative effect. Yes. And it of it, let us say, and open your doctor. No one finish that by studio. Now, one man reference of any program, say, one man goes out to be animal, say, the Omoka. And also, my this year, my show say, it does not have any effect now, they know. Now, you're going to say. Because no program here, my issue is pa. Yamin Shramo. ACP, be fa do chato. Mpacho, udi ni baby afre mi free. Mpacho, me di ngebe si na siamo de game. Okay, maminti o bemena. Mpacho, no can say. More than 12 years. The year 2010. But Mr. Menim,